Jotonon khulumka ani channel do kai tomon norok ani channel no takpan subscribe khlayo khungkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement and online information related videos sanamo go fadi tini kaisa ketal notification alainai on notification rijaka NIT Agartala ni bakhaktai ingke norok video no paithak jorate nai tongdi kaham ka saimana bagai ingke fadi official notification alaina on notification no tam rijaka gangkai amoka official notification on notification gangkai 6 तारिख जुलाई 2022 रिजागो अब NIT Agartala ni bakhaktai notification rijaka oro CPT ngai naidi computer proficiency test ngai post ngka junior assistant by senior assistant ni bagai ke advertisement number bo rijak tongo jagawa oro sajaka CPT ngai oro jagawa post ngka to junior assistant ta senior assistant omo ngai 27 July 2022 wo Nisimi 30 July 2022 jorangnai obo ongkangkai Tripura Institute of Technology Nursing orongnai 10 ta nisimi changnai gai candidate no sajaka oro minimum 1 hour ni sikang thangai norokni CPT ma renai rena pro 1 hour ni sikang norok ma thangnai tei admit card ni link to norokni mobile SMS through tai hai ke email oko manai ke norok thangai norokni CPT ready exam 27 simi 30 jora ओंखाय अमो बोते किसा नोटिफिकेशन अमो बो NIT नि बखाक्ति नो रिजाखा अमो बो 6 तारिख जुलाई 2022 रिजागो अबो ओंखाय स्टेनोग्राफी नि बागै अरो टाइप तै रिटेन तै शॉर्ट हैंड रिटेन नंगनाय ओंखाय अमो कंप्यूटर अमो प्रोफिशिएंसी टेस्ट नंगनाय नायति पर्सनल असिस्टेंट नि बागै नोटिफिकेशन नंबर अफ रिजाक तंग नरक नाय नायति ग जागाव स्टेनोग्राफर नंगनाय अबो अरो CPT नंगनाय नायदि 16 July Saturday ni simi omongnai CPT ngai omobo NIT Agartala Nursing oron ongnai 10 ta ni simi changjangnai obo 9:30 rogo norok 9:30 ni sikang sogina nangnai hini oro sajaka tei o jagao tongonai di je stenographer oro eligible ngai pro written test ma renai 23 July 2022 Saturday o post nganga personal assistant ni bagai tei norokni admit card ni link to norokni mail hayake ba mobile number o message thangnai ngka norok nainai ngkai tinin bagai am sunung situng nor apply